Good morning from Hamren and welcome to my YouTube channel Day2 Vlogs and adapra now 5 o'clock and shooting one bird up alam so feel it and nearly done but you the Ramsa guest house long sekisang and thur thelang now biju thur thelang mon oi thura thurala rohita thurala Sanjita thurala oi koson lo Hamren na place ka koson lo pini na first time lang bota oh the map pick up ing some dob di tung de pin la puge Jorson thurala ya adap la pu view ke koson lo na yo oh kang sam tu ke sonje yo na ha hun milan do pe no kang sam he di look get fresh up the pan ke napak lang po ni po piasen ma hello good morning Sanjit from Kunala good morning from Oscar Bengla okay nili tumbato da Kramsa guest house on sa hello Hamren ke okay don mali tumbato nili tumta phutang yo Kramsa guest house no non ke nili tum Hamren new market long say the old market long bangali de kimi IT and yo mal do da do hiti bang ke isi hini melang yo kang puga o ing samudi kang samo ma yo jeans jacket and log and a place mang lunch ni yo hani tum da bes kar beng mang odan ma sampai dah Hamren new market usi sini lapan hapu bang ke old market bang la sini lah yang something sam pegan non nili tum mane gari dah ready lo and hor muhai ro et pen bila po la de pen ke aku lapu pai dam thu pai ya lapu pai mane hopu waterfall do dang happy waterfall po hala dak dam se shoot and dummy po penangan dolo lason se non discuss bom ya le nili tum Tante lang pon mo dan mali itu jur Oke dan mali tum je Hamren long pensi nam pano de ya Colgate and brush cewan teng ne de la Sanjit me wan yo ne bang fe wan ten de la ala Colgate bang da wan ten de no sig nam thula and dakse Kramsa guest house long sig do ajo item da do yo ta item bon check la Sanjit biju fresh avla and bus sala okay puri nang le ala ya putang le la okay don mari dam apel kan churi long le ya long lebo masih Hamren long chini ne dan mar kona tahun tu ne apel dukan hai kiri long lo Sanjit ta pom long ma long le lah long le dela masih shooting fan par po tante lang ik ma okay so de okay don mar le dum da Hamren Kusam nanti Kramsa guest house long dan tum sang lo amat puya one of subscriber kusam nang limen ke Lukasen ke di ta choro lo ta kar dongka pen di nang liga dongka pen tho and choro lo de ha don mare tum cho dak han lo de ha richo hem ke dak su de lo yo
Juga dame lo non ke dam de lo juga non bang ke apor se tante de lo ke richo hem ke pusi do de chu lo ke don mali tom ho dak se do le ya Lang bong pe hati pan. so richo hem dam to war ke lapu hen lo de ya don mali tom Ini yo don mali tom han sorong ki oh cho apir me ma si dak ban yo ki ding so le cho pana dolang ya han sorong sai de lo de lapu ko na to ne chini ne ta han sorong to ke oh yo da pasai ma Allah bagot le lo yo don mali tom lang hem pia lang sun ya oh holang tha itu yo athak dolang la pe athak dolang hen ta mandir da do yo don pangjat okay don mali tom yo Kanjuli ke 7 kilometer dolang and la searching dance waterfall ado and waterfall lang nam sina holang me pikan waterfall hedi ala Good morning. Good morning ni. Good morning. Okay, lang hem pia lang sunang let la ya. Ani lang mission ma. Yeah. La pe ingtu ipigang normal itu already ni la so drone shot bang kan lo la pendak ai button mai mo la so video lang download te drone shot bang kono ko ingtu ipigang drone shot pen silang me anta normal itu. Yo. La so thak dolang